Dobar dan, još jedan pozdrav iz naše ordinacije. Sad ću vam prikazati slučaj malo drugačiji u odnosu na većinu koju gledate. Pacijent se javio sa željom da izvadi sve zube, da ugradi implante i sve na implantima. Nakon analize rentgen snimka i pregleda doneli smo malo drugačiju odluku. U gornjoj vilici smo mu izvadili 2-3 zuba koja nisu bila dobra, operisali šta je trebalo, sačuvali mu dovoljan broj zuba da napravimo fiksno na njegovim zubima most. U donjoj vilici bočno je nedostajalo zuba, tu smo ugradili implante, tako da većinu zuba koje ima su na njegovim zubima i nešto na implantima. Sad će vam doktorica Dijana koja je radila zube objasniti šta je tu sve bilo. Dobar dan i od mene. Kao što je doktor rekao, ovdje imamo jedan, da kažem, prirodan rad za razliku od Hollywood Smile-a koji se danas toliko često traži i radi. U gornjoj vilici smo znači radili jedan metalokeramički most na pacijentovim zubima u A3 boji, koja kao što vidite izgleda onako prirodno i u skladu sa njegovim tenom, licem i ostalo. U donjoj vilici, znači u bočnoj regiji, možete malo da otvorite, gde je doktor postavio implante, smo uradili metalokeramički krune na implantima i uradili smo jedan mali metalokeramički most na njegovim zubima. Preostale zube koji su bili intaktni smo sačuvali, nismo hteli da ih brusimo i da stavljamo krunice, jer nekako nam je bilo žao da hteli smo da ih sačuvamo i poštedimo možda eventualno nekad u budućnosti. Prvi moj utisak, ne utisak nego jedno saznanje za ovu ordinaciju je bilo preko YouTube-a. Ja sam, kao i svako strah od stomatologa, ostao bez zuba, znači, eto, tako se desilo. I tokom pregleda tih YouTube-a snimaka, ordinacija doktor Urban, mene to, trebalo mi nekog vremena da mi to ulije poverenje i eto, na kraju se ispostavilo da sam ja skupio hrabrosti i došao sa namerom da radimo prvenstveno all-in-6 ili all-in-4, znači sve zube da vadimo, ali doktor Bojana je rekao da promenili smo mi mišljenje, rade, protekao kako treba, sve je odlično za sad. Bolovi nisu bili, samo da kažem. 2-3 brufena, jesam, to je moj strah, ali uz 2-3 brufena sve se to regulisalo i tako je to sad. Je konačan. Znači, doneli ste pravu odluku? Jesam u svakom slučaju. Neka jesene sekunde ni gledalo je sve. Svima bi preporučio koji da ne ostanete kao ja sa tim strahom bez zuba. Bolje posjetite stomatologa na vreme i to rešite blagovremeno. Ukoliko vam se ovo dopalo, možete da lajkujete, da nam postavite pitanje i naravno da nas posjetite. Pozdravljam vas. Pozdrav. Pozdrav.